Михаил Сеспель навсегда в наших сердцах. В деревне Сеспель Канашского района прошло мероприятие, посвященное открытию парты чувашского поэта, писателя и переводчика Михаила Сеспеля. Инициатором создания парты чувашского поэта выступила заместитель председателя Союза профессиональных писателей Республики, истинная патриотка земли Сеспелевской, поэт Лидия Филиппова. От всей души примите от нас хлеб да соль. Прибывшие гости, отведав хлеба с солью, проследовали к памятнику Михаила Сеспеля для возложения цветов. Пожелав всем доброго дня, Лидия Филиппова предоставила поздравительное слово ученице Сеспельской школы Виталине Михайловой. Сеспельмеши, курчешанчик, шерживом хоюлан бараня, тапраня, коварка якла, щук-щук тиегень удаланя, камщук теть, унчуне челах, унченьха, айванпик шерживом, унченьха, чеваш ихалать. Андип, тимпулсанда, волвойлан, паян черельзета росла. Хивелень коварла хильхеме, щире чудикленне чухне. Камкурна, щандалок илеме, парба, парланса ныне. Андип, хельшинца почердадыр, уж еншень сиген черене. Хоюла кушпа палардатпар. Ченгун вутканза кельнине. Черем, сик хоюлан, хавасан, хоюлах юрыки веле. Чеваш черлине курмалазан, она тельбулза ильмеле. Кураб, череле чеваш яджа, ташта осладилля соспа. Юратно щерживан хаваджа, часрах варанашан, табать. Хастарло, хит удумло пулар, щерживан хастар аджидзем. Вудкай клон вечер, ангюлар, кунчул утынчей. Мотор. Проследовав в школу, ученики, учителя и почетные гости мероприятия расположились в актовом зале в ожидании праздничного концерта. В честь данного события все участники патриотического мероприятия исполнили гимн Российской Федерации и национальный гимн Чувашии в знак почета и уважения великих имен нашей Родины. Сирегурма пидихабас, но тюрех памандадап, коиндивал. Паянги самак, тельмели самак подр себе. Вот хамур буржадембек, причем еребек пуза калажа пробана хавитха. Тельмели самак. Вот очтай журалжи буржугаш. Телефон баажа плабре, пирин канаштем дендержи хер, жибе Юрий Алексеевич Тарасупа калажа пырда. Хале пурдеблетер, по перенжамда Донбасра, пучкун изени азын за парты земларда шахавитха. Ондан Зорин деген депутат пырда да Зорин Юрий Александрович. Был хой шава депутат пунума, Ибармар, Муславка, районе зенже. Парты ужащерзе, социализмла ишкеруне халылаза. Ибір Юрий Алексеевич баларды мырда, мен жин кәпирін, хамырын шеш біле жарбек шуптаглар маламар, мен жин акциер термелі мар десе, давай акциер тереп бірдерімір. Бара, калашнымыр, келушымыр, школа жындаравларымыр, Олег Иванович Патне, Елена Георгиевна Патне, візем хириш пулмарыш, табақ сире, мы жин дезе, кашные идеи жинже, бір согласие, инициатор наказуем деші, вачам я бала, да ишлемелі жин дезе, смахне кларзаяма идеи не булать, а жақта бұрны жағыр десе был шымылмар. Шаванба ибі банки мероприятие был переканаш семьи дешлеген пучары дезе жутладып. Мүшін дезе Юрий Алексеевич хыгайрақ калаза барад. Ибір шағынба кына луплан маспыр. Анжақта баян пиди историялы саман. Ипи алдақ нация радио беті каладып. Шеш перземізем матур дегеп, шеш перземізем хызен денде жіпігек, шеш пермешіпігек. Пірреміш пыраши пионерзем, первооткрыватели. Бачак шугужа жаземе зерде хывыр пушра тархашындар цағларыр. Шеш перзем яланақ малда бұмалы. Шеш пермешіпек, шеш пермеші ятне ямаламар. Шамынба, темле бұлзанда, Малашне республикара, Канаш районже. Шагынбек партызем ужасы тада да болышха. Шавақта пірреміш, шеш пеш кулінже ужат пұрбаян, бірін шеш пермеші партыне. Шапла халезір бұрди білетер, ағабетха, онда Украинара, шавастор бұлынже, халенде, ебір 2015 жылда, шағында Шубашкардан, қаза, чаплы, гранит, палы, ұшнықша. Она халенде
бұғытлыға деп, бұғытлыға. Она шағында шыдық чарза, балық не онда, ярза, бицегуны шербе. Анжақты тұғанзем, шымырмейн балыға, шымырмейн. Шағымен жінден қалайды, еппейн. Ондай біріндей ғалық бұл пәрте берен шеш білмешіне келешімар. Бізем бажағы ұрықла, бізем пұжырғана ше. Причем тут чувашский поэт теше, зырғанатыр. Шағынба, бұғыт шидет, бұғыт келек, шеш пен жүранларанба шыр жерін белік шул бұлайды. Ебер, шақ Украинаре балыға, қайалла бірінде қыларзаларда құрақ. Шабла халиба аменде қалазан варас келек, ебер ғайран ұлаға ашымасты, пүжінде зен перен құназем тадады бұл. Шапла, хали энде хыжы біле, жембе кышқаражашы, вот ташына изегілмеле бұны жешпіле. Эпте, тұғыр бұны мүшсузенже изегілмеле дектімші, күжармала дектімші. Анжақта тұғаны мұрзем, өчақна пілмеле зірі, темле бұзанда, хали ғана берен палды ұшақсем де қалашы. Шақ жешпілмешіне пұшлаза бұдарына бұрында, тұры себе, шумме жақи шағында ағылының. Она ведь халдыватым шуда кужар забудара шижам, а сёр булды варенчи парга ахавитха. Анжахта онда шеш пемешимар, онда урух салдак вырдать, уразыр салдак вырдать. Эзер шамнан лана, шамба шак ибермержин палга, игипинде умбишимер шуда, лардастерымер шак пушла забударны будынах, мержин десен темле бузанды шеш пемеши шуммежаки онда, анжах шабырында, иге пинге тогыржер херхвишимер шуда. Освидетельственную выржевывать перебыли шабы жузем булна. Унда пидину май солдат бурцаюна. Унда тры себе хоть тагаман шум мешаки дебу. Вот хоть берень куча раз пузан шавын подняли щеде пробузан. Перень унда генетика экспертизы илтермели. Перень доказать тумала. Шак ага чудны бельки переншиш примеши шум мешаки бу. Барайбер кучар загильне ударапа. Шавын ба халихе кумбирги сумах пумаш. Палыкне каяла куларат прах, лардат прах. Кунда сумах щук. Надежда Ивановна Лисовая, сейчас хуйнюк себе палок, лартараганы, лардаганы, каларя, халивал Россия гельмеди вревонун шак вахатра, евр вахатра. Был бампиди гелешин, чанджах шель пулинде, вот чанбек был регистрации берги, муставол выжинче чубать. Волгаларя, чудал кран таврунадов, шак врана дергене гордеде, шак вранда, миледи бузан музейнеде ужатпар. Хына журчик неге тузаларда парахтера, шағынба шешпіле Украинара негамды зевлемеш талзем, негамды зевлемеш. Шақ бір жауылдыр себе, пызық политика, пушлық сем, пушлыға була бұратында бір жа, әнжікті халыге перен шешпілмешіне юрадай, наш неші зеспілдей. Шағынба иберінде бұл бұғытырағында юрать, халыге шағынбек пұлдыр дерімір ағаветха, мұнда палықне пуштарза будіштей бір. Анжақ шабығыдыра, пері хамырын рашейре, шешпілетне манжақларыма памыламар, ағывыл бірлемі жудым, баян шап партты бұла, шешпілмеші поет парты. Ажазе, зір ұнынаны, әпияннақ қалап, шақ шешпіл шкулінже бірінне бұл, шешпіл шыры жінде шуралза үсіне бұл, шешпіл шкулінже бірінне бұл, учителзіне қалады. Бұл пейде бұзық яваплық тері себе. Переншеш білмеші бұл, пірре. Вот шылдыр бұл жамбек, шуды жылдыр түбере. Жамба, сирен мұқтан маларан ба, сирен оны не манзағай ба мамар. Сыбвезіне көріға ба, шамдара бұрға, дадақты бұлдырған. Жамба, ибір ба, шағынбек сұмлы делегация бе келезектерімір. Мәжін дезен, күнда келмезем, бізем бұр дедір себе зірлар атырба. Шалдай зір чываш чүнелезем, шеш біл чүнелезем. Изір бам пұрдегімді шеш білпеп кезелілер аттырдыр себе. Тавақ сере, Шағынбек район администрацияне деп Аллах бұйрымақ Мәжіндезе Сергей Николаевич Михайловта, Ян Сергеевна Владимирова да бізем хаваспақ келешеш. Шағынба Пиринбе бірле Светлана Силовна бұндалар айт. Тавақ сере бұрнеде, но мілеті бұзана жазем, біріндегензем, халенде айбір пірле, мілеті бұзан шеш білетне, шақ патты ұшыне ларма, құдармала берен. Шақ чыза берем, кубы пейде бұзық чыз, камшағындаларыма бұдарай. Онда иккелеген зенелар тмашы ғал, хулиган зенелар тмашы. Шағымла, тұрышмалық, тұрдынмалық, выйғыват сунадып, шешпіл шкурне. Тұтебек тергейлі бұла, деп біле деп, бірде ішлепі, табақ селе бұл, не деп паран шағында шағынбек мероприятий тергелейне жын. Осы құлынче мәлелер отыру, шақ, Чакрашева трапылзайып бешін жәнсі рекалары,
балыға табынны деуімді. Ну, шабақта емра, чываш емри. Она ктерейместін. Она касса бұрақсасында, ол бірақ тарза туғат. Шанда еблардың емра, беді елемлі үзеттеші, Лидиван зире ярзабаны болмалла. Она нембеде чарма жупка. Ол шеспелен юратны евыши, емра. Чыважан юратны евыши. Шеспелен юратны евыши. Эпильзен деген сабаран емрана вижу учения заявить. Млевал шам евыша юратна. Шанбада деп калашын. Теп дузасында он ятне, он честне варлама щупка. Вот. Чываша живинче де пурнать, Украина да пурнать. Она сумазаваган зем, юрадаган зем, он надо пиден умай. Шеспеле зем хамарын деші, остер хулинже. Ол пирин поет деші, пирин савыш деші. Шамбек она юрадашында. Шаплавара изер, шеспеле чизем, он ран. Тогда шак парта хушине, ларман. Омыртсавренни, мансын пиде хавас ябала. Мана пиде келешек шағымбек пулзайыпли. Вот кашнен тұрышмалла. Онда вара сенмеле пір жолар малай, пір гонлар малай, пір емнелар малай. Онда норме боле вара зірін. Олегач? Я туба пример. Шерек итогизен дырып туған шудлар пірелер. Пірі мүшірек решен. İki meşerek düşün, asıl Amerikalılar birinci. Bu çeyrek. Video layık, çeyrek bol, video layık tapkır bol. Onda çeyrek vakitинce iki balına da cüretme bulat, vişne de tuvatta duma bulat, tuvatran pilik ne de duma bulat, vat şamba. Çeyrek bol, video layık tapkır. Но, acizem, şimdi şerjine on zatran gelmiş, Kaşparizine kıdeşi bir de, sen bir şey kilder dize, kıdeşi. Şimdi halık dedi. Şespel bol kıtne samantra geldi. Bol kirli bolna, biri, çavarsını. Bol kirli bolna. Она катня, волкильня. И шацадухна, шактар храм. Мелле лайф шержинже шацадухна. Вот, лайф шержинже шацадухна, шактар рисуешь посылана, кунды шел живнее эсня, кунды шабатшими щиня, вот шагандавал воильзем шин болна. Шамбай эп калашын, тыван яла, тыван бұрына юрадыр ачызым. Тышта жетсен де, таган болсан да, тыван бұрын беки, тыван ял беки, пахи лайхи шука. Эзерхалис пить хақламақ білместеріна, эзерхал, вот шубашқарда мүле бұрнашыде, ой мұскавра мүле бұрнашыде дедір бұл. Шубашқарда да телевизор жын пайда. Москаврада дулыек телевизор жин. Телевизор. Ышта бұрынның жеңгілмеш, мәлле бұрынның жеңгілі. Телей, ышта бұрынның жеңгілмеш, мәлле бұрынның жеңгілі. Шағында да, сирін дұрықра да, сирен яшу аннезем телей лишін земесер. Эсер телей лишін ачизем. Вот хаварында шамбек болматыр шмалла. Эзер приедем на жарши начисем мар. Эзер пулдарулла, вайлыши начисем эзер. Вот шамна ан мадрыны шамда. Хавар яха терслеме держак. Камман асате болны, камман кугаши болны, камман асан не болны, камман кугамай болны, үйтса білме держак. Мен ятна болны дезе, шырса хурыр. Вот ша бара бол пиде сире, ой барат. Вот калек сире
Шагымбек Сава Галасамаров. Ол Сава Вильямса жесть приятного. Такшан, авалдан көтне жесть піл, эс щитрен бире ырсунза. Камзем савыжа вильнедейші, калашы жықна енышса. Эс келденде шаншық шуратран, шудатран пуласлық шүлне. Херюзым ақпайыз варатран, чыважын салғулы чүлне. Паман занаканыш парданлық, волбулны чешанны яхравы, эспирін жын әмірлік чанлық, сосудыйын равлышын грау. Пархарысын улып бегудар, хастарлы чываш ачизем. Ялан харзар жесть білбек болыр, аны йолыр күнжол утынчен. Парты чувашского поэта представляют собой ученический стол, на котором размещена фотография, информация о фактах его биографии и заслугах. Право сидеть за такой партой будет присуждаться учащимся за отличные оценки, а также за активную общественную работу по итогам четверти. На праздничном концерте были представлены яркие танцевальные и вокальные номера как от учащихся Сейспольской школы, так и от почетных гостей, прибывших на данное мероприятие. Людмила Матвеева, Влад Васильев.